Dumezulu Fiction Hembe Mapoma Junction na Helele. Kumela uyanikumela inguvu ya kubhasa, uyanikumela inguvu ya kuthuka, uyanikumela inguvu ya pama. Itafamba yayirindisa uwisisa hembe le uyigqokaka le unganayo. Ndera mkombe yawe ingatsake buti nanhlanhla yawe ingapfuka. Uyanikumela emunyu wa khrofu le ungatafamba uyateka fosho musamatala ukuchela la henhla ka fosho. Ubhuluka munyu lwa timakata wo tibhuluka nhlanhla wo yivuya ikunhlanhla wo bayivu. He's not make sure. See? It's yours! Yeah! You know what, Fiction? Yeah! You know what, Saturday? I'm very yeah! You know I get home. Yeah! Murua and out there. Murua and I'm a Fiction. One room of Fiction. One room of Fiction. Okay, continue. How to become a Sangoma eka Gaza ilembera 2024. Will you keep quiet? Download that TikTok. Ukuma munhu loyi anga ta ku teka ti video. Ivi u endla Yeso lokutola tibanti matikomba vukari. Yeso rama posa na muthlala nga famba kula nhompfu. Yeso va ri tolo na masika nga kulisanga swona. Yeso anga ha koti ku hefemula. Where na mabuno? Aswisiboha u chayeriwa kumbe u thwasisiwa, aswisiboha swona sweswo. Loko tinhlolo nga swi tivi ku tiyimise ku yini, a swi bohi. Where as long as you're not TikTok, u Sangoma ya ka Gaza. Oh, murena Jesu. Yi hundzela mahlweni. Ni la ku mi dyondzisa ku ri how to have 2 girlfriends eka Gaza hi lembe ra 2024. Loko u ya emitlangwini kuma ti girlfriends ta vanhu ivi u va vitana u endla na vo video u va hakile hala ne hala hambi loko nkarhi we u swi tiva ku we u ngwenza we u nwa muyexe a wu na munhu total hambi u swi tiva swa ku we ngwenza yi pfuna endla hi ndlela yeleyo as long as u ri na phone ya ku ta teke video i ti girlfriends ta wena. Yeah!